tangi bahaya ngasam jungi, tangi perlok jungi, bat tangi paramarjan ni deban e. Henry utrai Jesu ukwa yangi ban e wat ikinong sion jungi. Kuplay pi bro uplay unkur ku kedo ipi. Nadat dagam sim ke bakmen bangayo ikan lat sa chisin biang pani kendu bat piling ba ke social media. Mata kasngi ngelapoy hakasngi kabak kadway hakan ka ayam bakhoy jong ke Portland. Pahumen ko para hau Jesu Christ mantagas ngi ke gospel ka khot ka weri ngi panipusan ya kikentian ki bau Jesu ang ikinong sion padway na matagi to bale benyengi alasot naga gospel Matius kalanong ka pesan ka khot ka basapusaw kanai kijing hikaw Jesu kalong ka bae bat ka bejenjar ha kijing perkhat brio kujengi namar Jesu kwa ingi ban ikinong sion jengi kumba ublay jengi pahumen ko para hakane lengbagane Jesu khot wer yengi pan baro arliang tang siliang Jesu kwa ini ban wat ikinong sion jengi tang iki bele bha hakajing im jengi hoit kajing hikaw Jesu kalong sisa ka ba namar ban iya ki ba ingi kalong ka pasuk henry ban ikito ki ba isi ingi kalong sisa ka bajenjar henry Jesu uang hangi ba natangi long sisa kita Kristan ide ban wat iki ba isi ingi ide ban wat ikinong sion jengi tangi kito ke balik bah ini Paulus berkoyu tongin long ki bas ngurit ka donot tongin long ki bayasya patongin ya map markeliang kumba uplay umap ini tai bakat bangi ding yai dan ti hakan ka ayam bakho jeng ke Portland in la si saban long ki bas ngurit in la si saban long ki bayasya bat in la si saban map ya ki wei kam tami kito bengi syam jing ban map kito ke balap ban mong yengi bat bangin la si saban ya kiwei kumbau play shisha yangi play unkur kukur do ipi